January ni somni le pariat zirtop ni ania tun tumpo kan ti dan pa nga yen Myanmar am boy kan thlir ho le photanga politics lama thuko chang tepo kan jeptel le don nia INP Mizo channel clear tu zong zong te in zain chibai le vek ule nimin January ni somni le pasari khan ram chung mun rang ranga terrorist council sipai somni le pani an thi ni in khitet media chuan soya an chit chia dana in ang talo nge moni NUG lam chuan an soi tam le deuh viau mai an ni soidan chuan nimin January ni somni le pasari khan mun rang ranga terrorist council sipai somsari le pasari an thia hliam tur som pariat an om an tia atam zok hidik zok tura ngai phot maila rilru te pon nuam dewang chu mindat lam har satna to hi kanan soima saphotange mindat khopuya hian mitlem te chawan om to a anral tlan trevani chung ral tlan te chu an hon lova an ina an om lo chuan an in te chu sarkarin kan lak sak mayang ti in terrorist council lam chuan an vote huan soi mani in chhuasana tlan te hi an la hongam lo ani bera vona an tok zui le boka a boy thak hle don ani hi Sakain region yi u township pa pungtraka khu akong puidunga January ni somni le pariat voin chhun khan ruang charani le a ku ong tu chi anti ni in an soi yi u tlom ngai pol ten dam doi ina an da ta nia soi ani aruang hi soi sakani ti achianga engwanga soi sak tuar nge ni ti ero an the thei mai talo hetiang deuh hi makui lama po soi tura ombok makui region pakhuku township huam chung kama khopuya terrorist council sipai tanan ka hlum vaivuta aruangan chil nial nual po voin khan an charle ani hi kanchi yuwa khomi uchit ku kumsomlimi ani aruanga chiat tan deuh to awangin an phum ngal nia soyani January ni somni le pasari nimin khan mongyo township lezin khuwa atum ni nan terrorist council sipai te an lut le a mi pani an thata medang parukan man ni in a muna omte chuan an soi hei po hi sipai lam chuan PDF ke man beya an ka hlum angin voin khan an soi le ani PDF ni lovin khomi puite an ka an man mai zelawangin lezin khuate ongta khuale tet ke chun khomi te hi an tlan zo vek nia soi ani mongyo khopuya hian mun poimo deuh mun som palia nimin khan kutan thak thu mongyo phonics warrior chuan an soya bom somni le pangan mang ni nanin soi bok makui region kanko township huam chunga sangni le somni le pakhat February ni khata tangin ram thuni na pong la ka wangin mi som thum le patni in nun na an chan to ni in township of tu mi puilam chuan nimin khan an soya September thla kha an thi tamber thla ni in thakhat chungin mi som pasari an thiani heta hian mana kan soi tak min ta khuwa sipai in mian tha te thona manga mian ka te kha atela ti chuan komin chunga terrorist council sipai an ma chonna PDF lammi somli le pali in ramtan nun an hlan to bok hengmi te zinga som pakhat aya tamchu bom kam dan turan boy puina lama boral ta te an ni hloma thi zinga hian kum som pariat le som pali inkar mi an omnol ni nan soi bok tunlai chu kanboza bank hian beyatok le deuh zel thina man ni lam khan bank pakhadan bom ti kan soi to a tukina khan mandalay khopuya kanboza bank branch somlina industrial zone bazar lamami road 62 133 le 134 in karami chuan bei atok le a bank thok tu pakhatin hliama tur ne soini in an indar thalang te po ke nual ni in an soi mandalay PDF pol hnuaia om YNO mandalay PDF le Eagle Brothers anti te pon nimin January ni somni le pasari khan road 60 62 120 lama in khayu phaya kianga communication office an lo bom to boka sipai pakhatin hliama tur ni in an soi January ni somni le pariat tukendar nga le minute somni khan rengun khopui bayin nong sipai kem chu from zero to hero pol tenan beile a sipai hliam tur an omnol thuan soi bom dang an vom bel le chu atlol ta a sipai hoven an lo latta dai ni in an soi nge nge a azia lo khop mai tin voin chundar som pani le minute som thum le panga khan chai khau phaya road lama dengko petrol dora boma puak le boka hei hi captain dragon te malak na ni in an soya
mi hring thi le hliam tuar ro an om lo ni om takani den go le miat mitramun petrol dor te hi sipai te ne na petrol pethin tu an mani ne na in kop deu tlat ni nan soi tin voin chun dar som pani le minute som nga vel khan in Saint Township yuama veng chua lam lower mengala don lama bomba puak bok January ni somni le pasari nimin tlai dar li le dar nga inkar khan sian state mar lam kot khai khopuya tang hla lem lova MNDAA tele terrorist council sipai te anin kap le a anin kana hnai faya mi te po an thlaphang hle ni inan soya chanchin chiang deuh zok ngai chan me kani terrorist council lam hian sian state mar lam po hi than tho bel zela PDF lam point corella system in an bezel bok ni in teini PDF te chuan an soi kwat khai township hi sian state mar lam chu soilo Myanmar ram chunga munral muang lo ber ani mai ome terrorist council sipai te le an lam tang P2 seat pol te taang National Liberation Army TNLA te tuna kan soi ko kan MNDAA sipai ho te chuan PDF mi pui sipai te nen anin om pol deuh nak loma nuk toy na ram ani ringot mai tanin Tari region Dawai district huam chung GPU township a hian January ni som pakua atanga ni som ni le pathum thleng khan ni tinan in kap deuh renga Dawai district PDF laminan soidan chuan terrorist council sipai palian kap hlum to a hliam tuar ro an tam hle ni nan soi an ni hi tle men tanan la ka ngai dewa ang sakain le makoi lam PDF te an tluk chi alo ti turin hun an mangme ka ni hi January ni somni le pasari nimin chomhadar som pakhat vel khan KNU brigade 2 te omna tongu district huam chunga terrorist council sipai khamaya zali le som pakhat na tele tan tong marlam sipai pol pakhat NTDF anti maite anin kapa sipai lam mi som aiah tlem lawan thi ni in NDTF lam chuan voin khanan soi anin kana hi tan tong ji township huam chung choicha le khwale minlan tong kho inkar ani in terrorist sipai te chu somriat velan ni a NDTF lam hi uku chi anti na hawani chin patong ke matangin terrorist lam enral thuam lena an ka pui le awangin minlan tong khwa in khata chia a PDF lam thi le hliam turan om lo ni nan soi NDTF tele terrorist council sipai te hi January ni somni khanan lo in kap to a chuta po chuan sipai palian thia midang pakua la in hliam an tuar to bok uku chia kai roi NDTF te po hi KNU pol chuak tuna terrorist council ni ta te ne na in biak rem na nei to annia thune nan ponglak nuwa anin kap le ni Myanmar ram hi nam sang tam ve boka tun ma atanga divide and rule system op anni awangin ko khan chu soilo nam sipai zinga po hian pol chuak soi turan om ve zel ani hi Karen ni state loiko khopui dai fiam lama ruang char thu nimina kan puan ta kha voina tle min thua chiang dewa ruangan charte zinga panni chu nu fa ni in anu zok chu kum somruk le pathum mi domu ania afapa chu kum somni le pathum mi soda thu ani thu du ngan ta khomi an nia sipai kuturin an thinge yani don hi ti in PKPF lam chuan voin khan an soi loiko khopuya do u khu veng lama voin khan tu ti hriat lovin inan hal le a in thum cho kangral le phot mayani do u khu venga hian in zanga velan om loiko khopuya in dona wangin an khopui mi tam zok an tlana terrorist lam hian mi inan rok thin bok terrorist council in thune inan ponglak nuwa Myanmar ram chhu san tu ramtang company te hi kan hriat ve mai mayatan kan hriat theichin kan an soi mai mayange nimin January ni somni le pasari khan Woodside Petroleum Company chuan Chevron le Total Energies te ne na an thodin nuin an hon tur thu an soi chiang ta a anni hi tun ria chuan kan hriat nu nung ber an ri mai ome sang ni le somni le pakhat March thla khan French company Voltalia chuan Myanmar a chua san to a April thla khan thir lam khoi tu Korea company Posco chuan Myanmar Economic Holdings MEHL upaing tia kan soi fo ne na an tho dun na atop tur thu an soi to a ma se oil le gas lama an project ero sipai nen engma in nam noi na an nei lo wangin an la chhun zom don ni in khati lai khan an soya
French company Total Energies le US company Chevron te hian mei thla tang to khan Sipai Council ne na suman chhun tur then khat chu anti top to a McKinsey le Coca-Cola company telin company tam tak chuan nikum mei thla tang khan Sipai ne na anin zom na an chu chat de uvek to ne sang ni le som ni le pakhat zun thla khan Norway company KLP anti chuan Adani Ports and Special Economic Zone Limited a share an nei zong zong anin nu do thu an soi vele a hei hi Adani Ports India company malak na lian tak a khat to ka kan soi thin khania July thla alo thlen chuan Norway Telecom Company Telenor chuan an Telenor company chu Lebanon M1 Group nena an zuar ta dai mai boka soi zui a hlo hle ni kha tin khovela motor tayar lam chi siam tu mingthang berpani na haumek tu Brightstone Point July ni rukhan an na an chol san tur thu an puang vele bok an ni hi Myanmar ma hen kum sari zet an lo om ve to ni Brightstone tayar hi Japan company ni in Japan tayar service hnuaia omania sangkhat le zakwale somthum le pakhat dai to an lo din ni in tuna hian khovela tayar siam tu lian berpani na haumek tu ani ti chuan July ni som ni le pakhat khan Sian State Marlam nama 2 township lama thir lai chuana lama thok thin Australia company peng pakhat Myanmar Metals company point a share nei jing a zat ve 51% zuarin Myanmar an chua san tur thu July ni som ni le pakhat khan an soi boka British American Tobacco Company Lucky Strike Secret Siam 2 point sang ni le som ni le pakhat kum top lama Myanmar an chua san tur thu October thla khan an lo soi to a an chanchin kan rhezui chi alova an chua san to tura ngayela ti chuan hemi thla vek October thla khan kan soi tak Adani Ports point rengun khopui tuipui kama an nalian tak an chol san thuan puanga Japan company eile in lam deliver thin tu Metro Wholesale Myanmar point sang ni le som ni le pakhat October thla an chol tur thuan soya an ni po hian chol fel to tura ngayang ti chuan sang ni le som ni le pani kumalo thara M1 group chuan Telenor ne na tanga share an nei anti fel don nia soi ni a Telenor hian tuna Myanmar ma digital money transfer na an mantlang lon tak wave money ya share anei te hi Singapore company pakhat ne na hal don in an soi ti chuan kan puan to tak Total Energies le Chevron te po in Myanmar chua san an tum tak tak ti January thla hian an puang boka Royal Dutch Shell Company lampoin an company license renewal tum to lo thu an soi vele boke khang te kha company lian deuh chin Myanmar chua san tum kan riat thei chin ten nia Myanmar hian a tur view dona sipai lam chau ni lovin mi puite panan tor pha hle don ani Myanmar mi puiten har sapna an to langsar takte zinga pakhat chu petrol man to chho chak ta lutuk hi nia hai hian tlom ngai pol te na tho po ngong hle ni Kachin State mungin khopuyat lom ngai pol pakhata thok tu pakhatin hetiang renga oil mana to chho zel chuan damlo en kol tu po nei mu mal lo tele ramboya wanga en kol ngai an en kola damdoi ina an kalpui thin hi an tho thei lo a lo thon thua soi hiala tuna hian Kachin State at lom ngai pol then kha chuan an na an chol san tran nia soi ani bok Kachin State khopui mi China a hian 92 anti mai petrol hi letar khata anram poisa in cheng sangkhat le zaruk le somriat 95 hi sangkhat zasari le somsari ania diesel hi letar khata sangkhat zasari le somruk ani to bok mi China atang mar lama phei chuan letar khata sang ni tenia atau ta hle ni Sipai Council thu nei na pong la ka wanga rambuai kara ral tlan an tam hleya heng zinga hen no pangte ral tlan zinga telve hi nuai khatle singa vel setan omni in save the children chuan voin khan an soi thu nei nan pong la kum khata tling ta ti a hian Sipai Council lam hian humanitarian aid pek thuwa te sarkar na thokte le no pangte chunga thilati dan hrim hi a ma aina thalo zual so nei nan soya manilama karen ni state IDP camps an ka awang le Sakain region lama thlo na mian ka awangin no pangten an thi pha ti an soibok even lamin an chin chia dan chuan tuna hian mani in le lo tlan san hi Myanmaram chunga hian mi hring noi li le sanga le zasari anom meka
thaliam ta December thla agin tun January thla chung hian ral tlan hi 27% an punbel ni in an soi boka chung ma ni in le lo tlan san te zinga 37% chu no pangte an ni thu save the children chuan an soi karen ni lama hian ral tlan an tama event data ang chuan ral tlan sing kwale sang khat le zali chuang an om to ti ani a ram chung media te chuan nuai khat chuang om to angin an lo soi ve thung boka hetianga rama buai tak ema wangin karen ni state chin state le makoi region huam chunga an project 10 khatan chot lai lok thu save the children chuan an soi bok save the children hian Myanmar rama hian sangkhat zakua somkwa le panga kumatang khan na an thok tana no pangte hrisel na le zirna lam an har satna sutkian sakturin mun somnga la ya thok tu zako chuang nein ma an lo la ve to ne NUG sarkar an president ni na chelmek tu duwala silate union minister Manwin Khaintan te foreign minister Dozin Maong te US sarkar tangin state councilor director lette US diplomat for East Asia and Pacific Kinmoy te chu nemin January ni somni le pasri khan darkar khat chung set anin kom hova thu nei na pong lak kum khat vei to mai turata na Myanmar amen democracy nei le ngei theinan US chuan NUG sarkar an tran pui zel tur thu an soya NUG lampoin tran pui na an bei sei thuan thril ve bokani anin mu khom na chuan tuna Myanmar ram chung boina humanitarian aid le challenge tam takara Asian malak na kalzel po an soi ho bok ole khati zong kha tun tuma Myanmar chanchin langsar zual voina kan riat kanan puan the chunia thir tu le ngai khatu zong zong ten atop thlengamin lo thir saka men lo ngai thak sak le thewa wangin in za chunga kan lo me